Shukor nakaslem jong unongsan hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Riwar Mi'ngi Circle mat kumjuru ka Khasi Students Union South Central East Circle kila penpau ka jing ngosi ka bakrau pa ka jingmi na ka jingkentu jongki ya ka office penursla civil subdivision ban pet ngor ya ka jinglong jingman jong ka surok ha ka thain rangan sa penursla kala long penban na ka jingtwa bat hap khendo ka bala shimson don ya arngut ki mensem breo ka Federation Lingba uba Evan Phil Konglam, Information Secretary, kala ong bakilalit ban bo ka jingmudoy hakmat ka office USDO Henry Kamshim Ladon ka jing shimkhia. But menta nagani ka jing tua ka balawanra ka jing ngosi ya ki bahaying hasem jong ki lanot ki balangat ha kani ka jing tua. Nakaliang jungi kaseng ipenamjo halo kani nama ba. Nakaliang higipay ba kamtam tiya po sibukon kila bon kibay ot nama hado mentah hirong ke sibun ni kena ke basuyok biyong kle biyok jero tan mentah ba ngisya ya to jaka bagi dei ban tha ke to surok kim dia tha ti suman ke sengi ka pom be to te nakaliang hi ke jemi ke seng di perum jor halo kan Temu kali ka dia kene ke jing tre hi company dang ha ke i jungi kani company kapal la do kontrak hi banane sini magini kontrak ibasya ni samtip ya kajakaro kalau kumno dari kibawan gimana ba dia jungi ke SKGP ngila tap complain man kepo dia hak bedai ka belot ro ngila de pai handai nakal yang jong ke SO civil kamlai ai namal balai ngiyo imta ka jingeng doki imta ka temen stakano kan dokon tingming pa baka jinggan luki kanjia kumba kajihang ni banim kwa hiro baya kita gi ofisar bangin yo iya kato kusingi bakin wan biang anda ba ka jinggan luki kal dokot ku bang yo iya mana ki wala yo mana na anda dokot ajing sia ka di banwan kato kusingi pa bangi komplain sia ka di banwan ban khang no iya kan ni handai ndalayap ka mesimbre peniawan nakalang jungi ida sumsi kitam tanggawe nakalang kaseng ingkat ke isu bat FKGP ingren da kabashay ibo da kajing maham siya kapo ka ki office ka what sim kabo ya kajing jajay jungi kisang balang what sim kabo na kajing jajay jungi kisang balang what pendom mingi namal ba ngilawan bo jing tho da kabajay ngilawan karpat ifi da kabajay hanlay phim julay ay hanlay what ay ba nakalang jungi kisang balang ba yok ibat hi ya ka anyak ti panne sa kamat ngin pen kanya kalon la nakalang jungin na ka sing FGGP luar min sakal te masen kani ka ba kinakalang pa ba kaya ut singi ba don kani ka komti thermo kani ka company kani ka surok te nakalang mangi masen tip ya kata ngili ban ring video ya kini kijaka ada ring video nang ta hakan dia to ring ile ajing tho noi syagi syaka SO civil tena le ajing tho syaka SO civil re hado mentat le nakaliang SO civil ka simsting ya kana kam barkam la ai le ka basungsi nakaliang jong kaseng jongi menta kan le ayu baka SO civil kan wan menta ngane enda ki video kilaya hakato pa bangi ai nakaliang joka kam sim kiaya ka Tementa namar gisu ba poi sa chingdu igman simbriu kato kalang nakalang kasang kapan eme compensation nam ta kilong yeng gibla du ya kini gi angut girang ba nakaliang hi kaseng hakabede nakata kahok jong kita hi kibala do no ay kamasim breu kat kamasim breu ka bado kado ay kadehi ba nakaliang jong ka tanat ka baripay kung pasokan ka igi badi ki hawi bansiyo hamtam kanu ka jing snay ka hamtam yautu rong basnong lese ya ka lok chungu badi ko ni kalaway jong ki pasya lesi kini im kanu ka mkhnu pa tadi nak taka daw nakaliang jong ni sausi plat ya ni jing dia ya ka jing yap badi do no kam simbre song haka jing tip jong ya kani ka kam kani ka company ka isa kontrak si Gibreo ka isa kontrak si Gibreo ki ba padon experience ki ba don katerata ba kam don experience tena kadang jungi persajur ya kani nama ba kan kay kakami ka balade la kumno company ka riban ay
jing tray ladi menemuan dak player World Cup bagian tray lah habat tray gitu di player World Cup lada kikia ngiyo i bagai mesin spray kila mai la kai bang no dei hang pat giwan gi long tray ba hang ngiyo i ba kita kibri lokal jong it kin la se la dukun mentar ka ba menang kala kata i mta ngakat han jong yang ne Hagaju ko por na kaliang ka union, lingba uba V. Soklet, Assistant General Secretary, kalaong, baka ni ka jing tua menta kan kta ikipat ba, namar ka ni ka surok kan don hapadeng ka jing seer ikipat ba, kiba yat bayang na ka ni ka surok. Ada ki expert lesi kom SDRF. Ada ki biang naduk menin. Ada baki dai ki bela biang ki bela tebit kat kom ke sarkar. Atrai naduk menin yo ki laila, yo kidang im kita. La sanum bataya ka. Ada ikat nang slam kum dia mentar pi kidang wan dang menin dang sikali ngam si ong no. Kidang wan mene sakoi kali hadok RBJ. Kecing suki palat menteri kampi. Kejung momlong respons ke jongki. Hakini ki crucial issue la bano. Kawan ra ni kejung thang. Om dei tam kani ki yeng la sin ban mat. Kejung thang bro im ba. Mentau bodon kampan ki uban hier ni sulong. Ubakamai im jakpo si sulong. Kamtam kini ki lokal ki tourist. Manu bandon ki kli ni mentah. Ilai iro mentah kalong suki kini ke mentah. Kerkom tray ki. Kalano kandep imla bandip dia. Dia kata ngi pensengon penremi nengkong nak liang jong SD office kabar ke HID cell kabalai kum kini company ke bukan ra domdon hangno kata ke jing start kita ki start ki jahat ke jongka mi keren bakla uman ra kata long wi susi penremi gini nak liang jong iro inong sungthat ini ya cakmat nang ni ba ni penting kena benang ni cakmat kam dai su ban jia kum kini lada dang jia kum ka sengi haban simpat sedaki weipat kilat kinti ada dang jia susu ni maham tengah bedang jia kum ni subha biawe biala long question kan kata dia bangi kuat nak leng juni bat nginang ye tur nginang ye cekmat lengkat bat SC office lengkat bat SDPO lengkat lo bat ulu kalam la delong kelinti ini ya cekmat nama kumno bahkan long ke jing singan yang tahu pat ba ubaya pian manas kata kacing pensuki pat ekor kompentrai bat kacing bomlong on scientific bopi ang mene tai bopi dan man halo kacing suki pat kadek suro kata kecik suki pi kabangila ji friend dak pos ningko nga impact ikini ke existing ro belai keren ada ide penha balai de mentatang station melim kila penha balai sini kai ke bajia station li sepo lain mau ki mau riang ki doki kata di kecing suki pi tekini company ro pi ki try company mental ajan keliur ke lawan ti balai de porang telang pi ke man power jongki ro kanung ada kedon apa tre tapi kedai ga bangi yo iba ke jingsuki bat ke jingkensting ke jingsuki dai na kadau jong jingkensting kata ni wandra dan ta kai sa ya pa ba kum ni ta anak le ana kaliang jongi lem ki siu ke jing shana ru musim sinam na tharai firang kan mau to por ba nak liang ki kena school ki badai ban le matrik ki do le matrik ke nak daw jong ke jing ti jong surok tengi naduk to por ngi loong nak liang jong office SDO ina lai do sha usi lai gendo bat ngi lai keren rengkat ngi lai gendo syaga en HIDCL ngi loong sim khiai kini kementa kamtam kini surok ki belong very sensitive mah ki bala ban tua tengi ong ki sim khialam ni bayadai bat kani rai nak liang jong ki naduk kita ki por ngi lai keren tengi i bakai rukum ti rukum le kejungki kalong wait bakisule thurmur batle torti la banong te kumang item menta kani rukum IT kani company ni i kani kejing le kani company ni kong ai penrem na ka ende charges kumno ka IT ni company dah kani company PE hang ni menta kati kamton kata ka scientific application scientific mechanism bahkan ai tapi ni hai kita traffic ro barok malakapor pengiyat om judon kita ki caution malaban ke departments in work progress kita menis kam judon kum kita di traffic bapen yang itu ki bejubat ikila masalah om judon kita ke basusi nak liang jungi tekani company he bah ila badong totally fail ta te hatu kani company kan don ke cingki cingjia company hai ta company rang ni ta kita ke basusi tekani company menta ila apa dong
Pada kalong kum ni, balita kan ni ka ARSS mo kabak ka nature sel klasania. Natry ka nature sel klasania, ya kan ni ka company ARSS, badai ka babiang, badai ka fit man try. Henry ki machine ni pek, ka komputer kam ni pek. Unscientifically. Hai kata ka juba mo, ka bangin ya keren. Mentah kum bangi tip, ila don ka jik susi mentah. Te mano pan pak, pada ka jik klik, mano pan imbiang yo tau balak nat kum lai si keren. Kumun banjur iso, nakaliang jong SDO kum balak keren nak FDSP. Hendak tarik labu jeng tau, te balai te kamuan. Kata apa ka jing kali? Mentah SDO tam, ila man keren kata. Padahal arti yo. Saya itu kata ka jinglong swift action ke jong ka. Bat kita ka jinglong response ke jong ka, ya ka iga pek baki. Oh. Ndala jia mentah beda. Isu ya pek. Jia skap. Ka isu men susi nado menin nyo biji ke ni la jia. Hado mentah 4 lap. 4 sen. Saya kita ki expert ta ki bala ban. Simti ke ni ke mentah.